imyaka 38 yarasuye Lazaro amaze iminsi ntari murumva izahora bishoboye iteke kugirirwa neza nawe iyo yakoreye Zekariya na Elizabeti abo nabo bari bageze muri zabukuru yabahaye Yohana kubita kangwano gusa izahora bishoboye iteke kugirirwa neza nawe ibyo yakoreye kukidengeri Betesida yakijije wa muntu amaze imyaka 38 yarasuye Lazaro amaze iminsi ntari murumva izahora bishoboye iteke kugirirwa neza nawe 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 Mana yera uri mwijuru isezerano ryawe watanze kwabakoranye mwizina ryawe uzobahezagira nuduhezagire Mana yera uri mwijuru isezerano ryawe watanze kwabakoranye mwizina ryawe uzobahezagira nuduhezagire Mana yera wowe uri mwijuru isezerano wahaye abigishwa bawe nibakorana mwizina ryawe uzobahezagira natwe duhezagire Mana yera uri mwijuru isezerano ryawe watanze kwabakoranye mwizina ryawe uzobahezagira nuduhezagire uzobahezagira nuduhezagire imbere yawe nuduhezagire uzobahezagira nuduhezagire ngahawe nuduhezagire uzobahezagira nuduhezagire Mana yera uri mwijuru isezerano ryawe watanze kwabakoranye mwizina ryawe uzobahezagira nuduhezagire abantu yemwe burya yemwe abantu n'abantu Dawidi yaracuraranga imwe mu minsi kava muri Sawuli icabujije ko Sawuli atora icumu ngo amutere ariko kubw'Imana iryo cumu ntiryamugema uwuza kurusha gusenga nshuti ntakamutera ubwoba yemwe abantu n'abantu Dawidi yaracuraranga imwe mu minsi kava muri Sawuli nicabujije ko Sawuli atora icumu ngo amutere ariko kubw'Imana iryo cumu ntiryamugema uwuza kurusha gusenga nshuti ntakagutera ubwoba 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 abantu n'abantu yemwe burya yemwe
tora icumu bamutere ariko kubw'Imana iryo cumu ntiryamugema uza kurusha gusenga nshuti ntakagutera ubwoba ubwoko bwawe mana bwicaye nk'intambwe z'ingore buhagurutse naho bumeze nk'intambwe z'ingabo turahagurutse mana yacu ukora ibitangaza isezerano ryawe mana ukora ibitangaza ubwoko bwawe mana bwicaye nk'intambwe z'ingore buhagurutse naho bumeze nk'intambwe z'ingabo turahagurutse mana yacu ukora ibitangaza isezerano ryawe mana ukora ibitangaza